Kapor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnya. Kajun kajung orang abapi keren hab haswa sedih. Baik ya kajung kenong ru. Kani kafikin fas mission kaslang nadu arpau arpuai arpua ngi ngirawan arpusan. Mafi bener guideline kalau om pentrekam data online ray PPI offline dan takadau pasapot kere berkai. Ngiwan arpusan 15 mission kaslang nadu 5 years back. Ayu dia le api. Kim buat dari guideline. Mata gigit mengin ya kana arpo ye ka scheme masih offline. Denda kena mengimak ni di DM ta. Tak kepedi ke disebar jong ke senam arhajar arhusar gidang yo tu pisah. Hiyat offline. Ngiyat offline makna ngiyo. Ngempher kata ke online ke offline ke scheme segi pajak ngi ai. Kata badan kan. Kata ada kadi syukur ada kim sutu kim member offline online nya keren jaga. Nya keren dia kim sutu offline online. Ngatrai kelabian online. Sebab kelabian ngatrai. Misi online misi lembaga direct payment cek benefit VPC udah cek. Kajuan Rajong ke MDC ke dongshken ke G20 ke Kongres Meri Kharpuri ke Jinggili ke Baong hadut lanu on pelat ke second installment juga tait bar ke on tait grant dengan benta usnam aracar pawai aracar pawar kami kejingan ya hapade uno ilam kaliang persya ubat Tita Starwell Khan baru executive member ubat Powell Sockland ya kedila saki hakas ngi baar jogo dorbar telang ke Khasi Hills Autonomous District Council kablalong hakar pulatik urusau aracar pausan hak ubat Powell Sockland ulhap ban kentho yodong ilam kaliang persya dak baong haba pikiran dapat ilaga jong keling gedong ro. Zaman sir, I could play a in charge. Balai ke jubab mentan. Nakaliang ke jonga ngakwa ba ngan kli ke ba piong ba mo bam padla ban belum pati kena ba kan ya kapor mo. Ndai kani ke isi kelayak mentala prabanai. Sakan do ken nyen yap si yap kade kabo jinge om tak ru ya barok ki MDC ba ki consensus ki ba pher namar gale ba ka first installment bila ada yo ti ngakwa ben yo e kan jubab ka basai te na yan in charge te namar ba kani kala de ka si ka bahar ka bangalabu e kani ka jingkli dangang bakla ingin yai bu si yai bu nak kapor kadangnya te kani kabu jinge api tinga ko apa pinai ke specific time month and date balano banginyo ya kani ka second installment syukur pada buram udah danggirang lengkap kapor mengisong ke isi ru re nakaliang jonga kaum yang in charge bat ke isi bat kumjuru ki officer nyim cema chong tiak thai mo mila Terus tomhi namar ba kini ki kendon ki balabu hakan deka 15 Finance Commission kide bangi hapan pendap so mengen yo yakan deka second installment ngacu pen ki yang dikikat tu kan kendon ki ba haswa ba ka sarkar kan pelak yakan deka second installment keban kong kade ba kalong ba baru kini ki rural local bodies nanti ki snong ki beri ban pedung yak ki scheme gilo gide belong on board bat kan deka portal ka Ikram Swaraj. Nah, terkabar, ya baru kita ki skim jauh sam ajar hui ar dewan upload akan di ke portal. Kabalai pat ke dewan kawin di EDC. Kawin di EDC ki dewan ke professional account skiban hak banyak dan baka online payment akum ke deka Ikram Swaraj portal. Nangta kebesar pat kalong ba ya ki account untuk ajar aku way nak kebesar kalong ban hapan submit ya ke deka grant transfer certificate untuk first installment berkabah hendak bakalang gihaban use dan gihaban pentrekam kembang 50% ya keran jauh nak mula dia kita gini kendon kiba
Nek kena jungi haban fulfill ni haban ndem syua baka ka sokar kan pelaj je kan ka second installment tina kadau kini baru ki mengakarumetan ngidang ya on the process ngidang ya try ngidang ya persanghi rengkar kat ka dia felang baka track developing katan sisi konsel baka juru baka central government nomor naduk bagi petrikam ya kan dekat ikram sawat kira sibun ke hamdam ke bolong technical mo ke bolong technical ke bayakan kum ka system tengiru hyper balengkat nak yang ke officer ke system hing dan ka series of meeting baka DCA rengkat du baka communication secretary support dalhi salah banyo ya dekat sekolah macam ni kumlong I member pertempuran ban ai ka sengi yo bena be usam te namla malarang ai ni yo kai lambak lai ke yang yo nyemla ban pendep yo ka ta pisa pak kamla ya to ka por mangabu ka tarik kasi bat sendam sikan kan yo lambak lai ke Mr. Chairman, to kubishi bon ye ye men charge mo. Ti balai to jubam. Ti ngangit scam ka ba kin compensate kindiat ya ka kam bat benum aidau si aidau na ka por mo. Ti ndai hangni ngakwa ben supplement. Habe day pat. Bat kini ki work order ki ba ladap ban ai jong war puwi ar puar kani na kren ya ka konsensi le jong te se ki dan ki we ki MDC ro ki bangat lang kumjo ki balayo ya ka work order bahado menta na kalian ke jong ka department kampat la tang bani island ro te kani ka penbo jing bahaya ki ba ki jong ka ba ki baladap pan pentre ka kam kabil rumyo kaniro kabuji ya khamtam ne ki thain long kendong na chong ye phi Mr. Chairman sir kalong ka baya bha ye ki jongi ki bayo ye ki ni ki scheme hadien bakila ada pentre namar bele baki babon balang kimde kita ki ba ya se ki ba mo ki ba la ki ba bit babyang hanre ki habal shim dakaram ki shap ki rot ter bat karam ka baki shim ano ipili se banda yo ay takabil ro sa badkasot na try kami hap shute tinga nga sungkya si siya na banta ki paiba ki jonga bat hakaju kapor am tang ki jonga bat jong baro lang bat kabalay bat kabapilingo ya nga bo si sembo ini jingkling kwa ba iya men charge in ay gajing shy hakane kapor babale bakitu ki balayo ay kabil pat bay ka security deposit pat ro hado menta kimyo Tekan nusian kan kinwan sini ke office, ke konsensi ke jonga ke bacengai. Tekin wan siwan sini, ke baik kaliru ke barem, ke surok ke jongi mentaro ke bambiang, ke baik kaliru ke ba, tang ke baik kali ke bakin wan siwan ro. Tes ngau hase, ngakar padret ya ia men charge, bapen step ya kakam, bawat numbu jinge alam ya ki ba jonga konsensi ke jonga bat, dese ki wei de ki konsensi ki bapher. Nah, try baru ki member ni Sofia kan ke subjek namar khamtam ye ki yangi ki MDC ki ba lawan do tem ke beladap ba kumjuru ye ki ba mai ti ka jingkeli kalong ba ngikeli ya ka second installment jong katai patantai grand jong kesnem aku ya kuat kini ki scheme ki ba ngila ai ke proposal na do ka senam ke beladap bat kumjuru layathu ingi bala upload apo ke portal tengah syukwa bantip nalor kitu ki kriteria ba fiong hang ni ki ba fi khampat la ban fulfill ke gejing ke ba ngimla ban yo ya kani ke pisang jong uar kuar ke gejing Syukur pada muram ngatai ngada jubab ti. Kitu ki riusan dia tuli ki point sama anga. Balai bang imla banyo ay kasen stol. Dan ngada menjubab kum ketu ki on board word kanika Ikram Swaraj entah ki plan untuk RPF agri menang upload Ikram Swaraj kemalai untuk ke professional account Jokowi di KDC kan benang online payment ke basau ke account jo RPF ngap le online auditing kitu ki bana ada menjubab mende. jing syai syukur pada muram kani di second installment dia ka instrumen kasakut ni kayak bet Syukur muram ko di paki jutai ke first installment ke bala trim tak along pelat dia kasan 4% dia haba ka first installment syukur kayak bet
Kaya ke jing jong ke second installment pak sakut. Ngada pan percaya lah kita kini poin dia kalau amutan. Kita kisan duit pengganti pitch pun mesti dia kejubah. Ada pun orang kita poin. Balai bagi banyak banyak sekarang yang fulfill ni kita kriteria. Kita ada pan peniha kali ka finance commission kat kumki guidelines jongka. Kita mereka fi mene. Kena penang kini kisah kebakam kali kita kebang audit online. Audit online kali kita thamai what yaki officer ki bana ka office jong AG ru kena under training. Bagi nok training yang dia ru ki bat kila don nak por ka training bat ka office ki bat ka office jong AG bat ngirang ne ya kali ru muta. Kali kam ka bat thamai kali ka online ka bang sistem kam ka masuk ya ki sadi man penbiang dia kini sin penbiang. Tikani ka kawin ki kriteria ka bang yimla ban yo ya ka second installment. Tini ta ka daw nga ong wi sa sisien ba kan ka online auditing ta kani ka jing don ka we ki account hapo ka igam sarwa ki di jing kanang ba ya ki jing siu ni sakambat nya bet kon kom ka online system chongkoro mentan ha ka juba em ila ong ba ka first installment 50% ka layat bet dia ba ka first installment ka layat bet ki kita pat ki jing ki ba pelong bangin numyo ka second installment. Di mentan bila jubah ki ong ba kita ki online kita barokai. Mentah kalayat la nyu benai thra benai. Di ladakan ni kajing kanang continue. Kabomut kajing angnut lani kajing khmi lenti kajungi bangin yo ka second installment kanumpoi solution. Kanumpoi solution. Bat ngakwaru ban ong hang ni. Lada pilalong aware ne. Bahkan ni ka 15 Finance Commission kalakut. Kalakut mentah kelas sedang ke 16 Finance Commission. Hatu ngidang dan jikermen banyo yang ni pisah juga 15 Finance Commission. Nang ta sagawe pipan proposal ini ya ke arfu-arfulai. Mentah ngilalik sikisnong. Didon ki MDC jong nang ni nak haus ibo kibalalik ya tu hello sikisnong I scheme yang ni I proposal ngin I scheme fi. La ini tu ya tu hello lut. Mentah pai ba la kwi lenti banyo itu ka scheme. Nri mentatang ke arfuar mentah ngilak pelong yang iki MDC bengilong kinong tok. Bengilong kinong tok aki snong ki thau ki school aki balang ngilai ki profesor ngilai tu iki bapek ngilak bu kata ke skim iki. Nri haduk mentam yo. Kumno haki wiki senam pat judan jing balai mentau senam dan jing Ngatarai habade kata ila jumat hi naduk mene kan wan haju sejuk hi kata Kajian kajung orang apa fi keren hab haswa sedien. Baik ya kajung kenong ru. Kani ka 15 Finance Commission kaslang nadu arfau arfuai arfua ngi ngirawan arfusan. Mafi bener guideline kalau ong pentrekam dak online rei PPI offline den tak daw pasakot kare berkai. Ngi wan arfusan 15 Commission kaslang nadu 5 years back. Ayu dia lepi. Kim buat dia guideline. Mata gigit mangin ya kana artho ye ka scheme masih offline. Denda kada mengimak ni di KJM ta. Ta ka pedi ka disebar jong ka senam arhajar arfusar gidang yo tu pisah. Hiyat offline. Ngiyat offline makna ngiyo. Ngamper kata ka online ka offline mre ka scheme sigi pajba ngi ai. Kata ka badan kam. Kata ada kaji syukur ada kim sutu kim member offline online nya keren jaga. Nya keren dia kim sutu offline online. ngatarai kalabian sebab kalabian ngatarai. Misi online misi lembaga direct payment cek benefit VPC udah cek. Kini ki orang alih sifat bak nya top. Ni ya terus semua man pembiang ni ki condition ni ki kriteria bangin yo ya ka second student bangin ayat sifat bak nganga di ubri ni ke isi jung ngim dai ki juduk jikir man ngikermen. Bangin yo ya kan dikasih. Songknar budun burom kubli ka lat ka bafi ai ngyo kli jingkli lang habade kane ngashkwa ban shai layem bade kanne ka tu banai shwa ngalayo jiktip baka don ka error baka digital signature kam trikam takadaw kamla ban pelat kita ki bill ne lesi bamla ban pelat ki work order di kata ka problem ka solve
Teh hakini ki tayo ki beladak ngala kendu yang engineer ban keli. Ba lalong ni am ban le iki pending scheme ki basa jong MDC barim ka baladap ai wok order lupa syaki dorbar senong. Bade pisutu hi haba kamdan bisa ngamla ban ong iki bayat chikman. Bade kalong kajing e pada yang ban jubab syaki. Tinggal ko ban tip ba menta kala trikam ne ka trikam lalong ne padlong nya chikman. Halor kene ka benta kenang ba mensutu ba ka dang sakut ka error kadang dan ne kala long clear. Syukur mudah-mudahan bade berkata ka jingkeli ka online ka ne ka sistem ka ya smart ni laban. Ya nya smart di skim. Lala ban yo ya ko kada lala menteri mut ka pisah lala ban yo ya ka bill ruken beri ka bill kadi ka problem kadi ka bill ba ka melaj ngala ong mene ngala juba bahagian kiski badap ngala ya ka trial basis nak ka payment ka online but ila don ki RT bank mala apply ka online ye don ci kermen ba kan ka jingsi online kan ya ibet ngani sekaman temur ka bat tikna pat bakala ya ni em beri kalau kecing hablong syai lega la tikna ngin sutu ban proceed dapat tikna ngin up dia ka executive committee ling bajong pi ba pen urlong syai kita kecing ang pertama ngal ong fi mene on trial basis ngila persang kelaya alai tadi payment te ngia dir bakkan ke machine bakka system te ada kamdan chuk era ya deke sangkana barang muram hakabide bakane kani kajing menteri kam ani kajing bamrung jong kini ki snong kepada nasar haka RLB nani kajing menteri kam yang bakal desa council kedai ke belak ni kini sistem ke beradap ke kani ka sistem ke pemerintah habis dia mengelai baka municipal kalakhat tanda ya ki skim jong ki local MDC ki bahap apa ki municipal but urban area nak kalian ka isi ngira tho sya ka municipal mak sangi no shwa ya ka jing khat tanda ke ba ka jubab ka balayo nak kalian jong ka municipal ka long ba kinumla ban pasangi ikani mar kapor kala lengkot bagi dan kamru ban pendap apa kapor syaban kor kenika fikir finance commission syukran badan buram kepada begitu ki jingkeli jong i namba badan buram ki belum spesifik kepada bat konsumsi ke jong i ngafai ki dei sautli ki jingki mo ke ba halu mesta ampala ban trail aya ko order kadau kolong ba yakini ki skim la terwah ka wei ka la grup iki ka wika scheme ke sauti ke jingking bat ka sanction ka bawan kawan tang 50% yakin ki scheme kena kala ki pasal jengi ke dang communicate bat ka sarkar la ya kini ki train ngin dia face wise ne kumno ini face wise ngin dia tang 50% ngin dia bar ko nomor ngi pentrai baru sauti ke jingking ka damdap maka 50% tinggi dang tho syaka sarkar ban buat di syai langin pu aka first phase second phase ni hada ka kedur tin ta kadau ba yakani ka bang girang up yakani syanya tena na ka sokan ye pat la bat mentrai wala lagi ngaya ko kada ta ka ba arpat ka ba ong da i lambai bang ki bill jong kitu ki king trai ke bala pentrai kam kambala ong hi naru ba pentrai kam yakani ka ikos ikra swaraj baru ke jing sing ya basi online kani de ko we ni ke jing kemi da kendu na kena konsol jingi hak bedi bekibir pak kumju begini ki skip ke paper tinggal persang mabur pun sien ka syam tinggi nombor kamlang portable bakal ka baka online system yang po jungi tian dengar sokon banyak tu angni bahagian kisni ke beradab nyale kani ka online payment ka samanya nyale ka on trial basis bakal sedang ban lalong gila persang kemba alai trikibil ki payment bakal ya tinggal next kamba lengba jo kani ka penyalek trial tak ada lalong bakal ya baik kani ka online payment jungi baru teki kontraktor ke ba pentri ki bil kin yo no batkan long ru ke jeng pensuk wat yaki no fe jungi handeru kembali penpau kadi buat bagai pakata ke bang i nambah ka security deposit sehingga 4 ditip pakata kum kata tengah sah take up ya kan dia bat ki sa ngam su thu tapi ya kata ka 50% namar hakanu ka dur pinong 50% namar ba ki scheme bro khoi habang ilai ya ki work order do nei but let's say kuma piong pimentan bam padla ban pendiang bayan hadu lai teli ki jingke o sau teli ki jingke ya gitu ki scheme habang ada banyo ye ki work order but kani ka bangi ju practice ro hakipor ki balale
kapisa lah ada sanction teh. Kumno pinong mapi bagada 50%. Kaya itu 50%. Ngaruh nganumay scheme bat nganumay wo ko da lada kapisa kam da. Da lele royam. Kani ka bamla banlong bat ngaruh nganum pediang ya ka jubak choki. Iyam badon buram. Nga rekod kay napapao ka bala ong di officer baka sanctioni ka dangwan ta 50%. Te ka bik ta ka ba ong mabari mlaban priang ka mlaban tengah mable kita haban lara kampat one full ka katanya nginang pan te lara ni ngin pencekam suara ada ka phase wise ni kuno ya ka ini project ke balawan ka sanction. Dada ki ka lara ka sarkar ka pencap ngin tre phase wise first phase second phase kita kisah ki tingin ngin sa pencai kata kai. Ngakwa ban su bu sakawi ka jikli ba halar kini ki pending bill kaba ki kontraktor ki 4 lak ban pediang khamtam ki bateri ka mo la kalyang jo ki dorbar snong ki dan baki ai ka resolution saka dis council kumno ka isi bat ka ba em in simkhya khnang ba kane ka jinge jo ki kaba ki laap ya ka bill labun bun benai pinsim ya kata kalat ni kelinti ban pen urlong. Segera waktu buram kembang ni, ikarmen ia dua iru bahkan di online kan mutsu kan besok ke jengsi yoki bel kibari. Salman ngakwa bensim bentar nama balai bahkan ni kabuyade baka suplemen ke jengkeli jong ikam kabuyade bahkan ni ke skip. Ni hang ni ladon u iam menchat badai jong kene skim ni hang ni ong ba to pai shadin kata kami ke kedin te lada pai shadin nga panpau hang ni ba ke skim ka bala de pnabilu chi benai tamru mla ban pas dia ke bil hang ni haga yeng nyhabban ya mai habban ya tim ke kata bat kumno ban pen speed ya gane ya ade ban pen kelar ketuka table la jong pelat lalu kum ba yale du ya yang sati satai tengah ngahong ba ke ba ban slam dia ka bil jong ki kontraktor kolong lerai kung bala kren kong ba ni sim dakaram kitu kinong tre umdeho ki ba uspa kinong kendong dengan ngaong hang ba pen speed kenang bakin ki minemi keno kinya kren hapo kene kayen ngakepap ya u iam badon belum jong ni ba un pen speed ya kata tengah wahiban syai la ni amban reduce ya kene ka table ba proses ya ka bil tangta ko dai shwat Sangkra wana buram na try kane ka di muslim ki bil ba te ya baro hiki lai pongwat ki kha jangan ka yeng ba dan buram ke bang hap yamat ki jing ba ka islam par ka bil te nga try ka te se council na ru busha ka por ba ka apply kane ki bil kadang nak jangka polisi kadang nak jangka kita mau berkata banyak nampak ini mengiang di nak liang jangka departmen ke jengir kat kajian yang berka isi ingin pek kila kilti ke bagian sim kena bagian penduna ya ka tinyak ka file nak kami sekoi kami kena baka deksi yakini bil kan langkah paham stat bahkan langkah pesuk ru kan dikanyarap gitu kiba menteri kini skim kiba paper te ngin ya exhibit ngin ya pe je kene langi la man le ni em ya kata
spa ya kak tien la jong pendan kam ya kabakan kiu kak tien kasih kak tien la jong ai kan roy kan pa buon kia keren halor ka environment ka saudong sauput saukun ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjangam haka kentien kasih niyo ya ka mariang na ka mariang niyo saka meirilung meirisan meirilang meiramo tien la jong tudayakan mau kendit ho kasih lapen mi da ka pati CTV na ka benta ka jingmentoi upat ba